Bog svima, doktor sa vama i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o spoilerima za 128. epizodu, Dragon Balla Super. Ako želite zabavu, posjetite moj Discord server, na njemu ćemo imati zabavu, bit će i giveaway-a. 3 pobjednika dobivaju rankove kao i logo, banner i overlay od Uchiha operativca. Naslov za 128. epizodu glasi: sa plemenitim ponosom do kraja Vegeta pada. Nepobjedljivi čovjek Jiren kada ga Vegeta izazove koja je njegova sudbina. Vidjevši Goku ozlijeđenog od glave do pete, Vegeta se suočava sa Jirenom sam. Dok ga Jiren udara svojim jakim napadima, Vegeta se još drži svog sajanskog ponosa. Goku začuđeno gleda Vegetinu borbu. Goku pomno promatra Vegetu kako se bori. Koji se osjećaji kuhaju u njemu? Da li može povratiti staminu na vrijeme da se bori sa Jirenom? Znači, danas sam već objavio naslove za epizode i baš je izašla ova slika sa spoilerima za 128. epizodu. Znamo da će Goku u 129. savladati Ultra Instinct. Vidjeli smo da na kraju 127. epizode kako Goku i Vegeta leže na podu Android 17 žrtve da bi ih zaštitio. Goku i Vegeta su ozbiljno pretučeni u ovom trenutku, a u 128. bi mogao biti samo Vegeta protiv Jirena i Vegeta će dati sve od sebe, dok će Goku biti na podu. Gledajući Vegetu kako ga štiti kao i njegov svemir, Goku je teško pretučen i praktički uništen. Vjerujem da će Vegeta imati neke svjetle trenutke u ovoj epizodi. Na kraju će biti izbačen od Jirena. To će biti okidač za Gokua da ode u Ultra Instinct. Nisam siguran da li će poludjeti od ljutnje pa će otići u Ultra Instinct ili zato što je toliko pretučen, a njegova želja za pobjedom i da svemir preživi će biti veća od njegove želje za predajom, pa će onda otići, ali znamo da će na kraju vladati Ultra Instinct. Mislim, vidjeli smo kroz šta je sve Vegeta prošao od početka turnira pa do sada. Mislim da je ovo zadnja epizoda za njega. Ili postoji mogućnost da će ga Jiren toliko jako lupiti da će ga onesvijestiti pa će Goku poludjeti, otići u Ultra Instinct. To bi bilo to od ovog videa, mi se vidimo u idućem. Pozdrav!